Cak, apa sih Dik? mantun iki dilajengaken malih pamundutan lagu sesuai dengan janji Mami Okta dan juga dari tuan rumah yang telah menghadirkan satu buah atraksi hiburan. Betul. Yang tidak ada tandingannya di sini. Betul, jarang Wes sekali. Pokoknya mek penari ular iki mek metu mesti bikin heboh, Cak. Jok khawatir, Cak. Sudah diambil dari negeri Bombay. Iya, Cak. Saiki ngene, Cak. Apa Dek? Ayo siarno bareng-bareng koyo nyiarno palapa ngono lho. Iya, jelas iki ya. Baik. C, penari yang satu ini tentu yang ada tunggu-tunggu ya. Karena kalau panjenengan mengundang Mami Okta sudah tentunya panjenengan pasti puas ya. Jauh-jauh dari negeri Bombay, India Dik ya. Yang kali ini yo kita sambut bareng-bareng sama Hema Malini bersama Palapa. Kok Palapa sih? Keliru Dik. Untung sing duwe sampean dhewe. Nek aku sing ngomong mbok potong 50.000 kok Dik. Bersama Ringkes Luas. Tepuk tangan untuk penari ular dari Bombay Sungai Gangga yang asli didatangkan dari India. Mixi merenya kemarin jancanan he. Kini ae Pak, aku jadi tinggal aku wedi. Ora deh, ora kagak nyokot iki. Wis jinak iki. Ayo Pak. Awas. Racun berbahaya ularnya ini. Racun berbahaya ya. Adik-adik di mohon minggir. Masa wo susune miring. Oh coba terbanter. Iya. Wah. Oh, aja nih teko India, Cak. Oh, ya beda. Wacana teko India, yo sih. Aja ditutup ayo, Cak. Oh iya, ya kayak kejutan iki surprise. Hei Mama Lini. Ya, oh ya Allah ayo iki. Jelas iki. Ayo muter Mbak Ema kebulet kabel goblok. Kebulet kabel bongko kon kok. Modern tuan rumah digoyang. Bagi yang nyawer penari ular, wah rezekine tambake iki yo. Menang iya. Apa-apa recehan yo gelem 500 yo gelem. 1000 baping boto yo gelem. Iku nyamar iku, ditutupi saka ayune. Mama Lini iki penggoda laki-laki ceritane. Jelas, ada raja ganteng digoda. Iya. Kama Sutra. Iya. Iya. Mas Wahyu sampai guyu, Mas Wahyu dong ta. Ya, bau ke barang lagi. Ya Allah, bau ke. Modon gudo sapam. Security. Oh, dipentung sampean kok. Dicak joget. Iya. Awas kayak dalam. Ya Allah, Mama Lini. Goyangan hebat goyangan Mama Lini. Mau. Lah kok ngono Dek? Iki perkenalan. Ngono ta? Cerewet penoy. Enggak ngono. Iki ngono. Endenge kok kaya ngono maksud ngono. 20 juta teko India rupane masih kaya ngene iki Dek. pancing lele ngene iki. Lho to, 20 juta. 20 juta. Ya Sebelah kono lho apa mepet aku wae. Ya Allah 20 juta ya Allah. Udele Ngono. botong. Ya udele botong. Ya Allah. Sampeyan ngerti ngomong bahasa India ta gak? Gak ngerti aku Dek. Siapa Dek? Nek gak ngerti tak artekno. Iya, sampe sing bahasa India aku sing ngerti. Kan wong India, tadi Ngono ngomong ta? India, aku sing ngertekno. Oh ngono ta. Ngono lho. Oh iya wis. Meneng cangkemmu ngomong. MC kakek ngomong. Rungokno kok. Iya taruh. Rungokno kok. Iya taruh. Iya taruh. Leh.
penari kok kopok iku. Atau ditekano mbakmu are. Aku penari terkenal tak. Dil mereki aremu si menakhana. Kak muni. Dil mereki si menakhana kamu na. Oh Kak Muni, Oh Kak Muni. Iki lho. Ya. Iki mikir ya apa sejak kok Kak Muni sejak. Mbok iya. Dil mereki si wae iku muna. Sik ndelok sik. Cek. Cangkemmu goblok. Tipake cangkeme. Ojo kasar-kasar. Kabeh ngono, wong mikmu ni kok gawe gelo operator iki lho. Lah ngoten. Teko iki aja kasar iki. Di sini. Kuale goblok. Kuale iku lah diwale dhisik ya Allah. Lah penari profesional kok ngono. Lho saiki akeh wong wedok ayu gondol akeh. Ngono ta? Iya. Dil mau deh. Kuale. Ndas iki lho. Diwale dhisik ya Allah. Kuale. Ya apa? Ya aware iki gak negara hukum tak gawe pakan lele lho arek iki. Sebelah iku ono kolam. Lho entah. Ngene iki abot-abote ndelekno anake sangu arek. Iya arek. Kirwang mulai ke atas iki mang budal. Oh iya ampun ayu cak. Iki talingin dhisik aja kesusu. Ya Allah iki tontonan apa sih rek? Ngene iki lho mbakmu njaluk lawak ngene barang iki lho. Heeh. Sudah. Oke. Bici mereka ini mahal. Adil. Si dia mana sih mereka nah? Aku cukup berkata saya. Loh. Artinya menoro tak? Aku dek. Saya sengaja didatangkan oleh tuan rumah Mbakmu dan Mas Kopik mau? Mbakmu dan Mas Tri Handoyo menghibur warga di sini. Aku cukup saya. Aku kata berkata itu mana teh? Apa itu dia artinya aku gareng? Kok no telek barang itu lapo? Palena no mana? Ayo bis nih. Aku cukup saya. Coba cek teko kakak. Tarik masih taruh. Oh, saya memang pertama kali menghibur di daerah sini. Saya minta doa restunya supaya ular saya ini tidak menggigit. Saya memakai ular king cobra. Yang racunnya mematikan. Oh, ngono lho dia. Ilmiah kersin ya maha. Aku cukup saya. Bison. Bison sempak he. Oh, bison. Kebacut. Bison sih beda ke? Aku sama kayak matok. Apa itu dia artinya? Hati-hati untuk anak kecil, soalnya ini king cobra. Kalau menggigit nggak ada obatnya. Yo. Bersama elektron bison sempak he mama Gede he. Kaspiro gede karena endok he. Oke. Ayo musik horor segera dibuka untuk penari ular yang wajahnya cantik dari negeri Mumbai, India. Bersama penari ular paling cantik di India. Hema Malini. San hoban. Keliru he, matane PC he. Hancik. Iya, segera akan ditampilkan muka dari penari ular yang cukup cantik di India. Yang paling cantik dari kota India. Hema Malini. Iya. Wah, awas minggir, ular beracun ya. King Cobra. Awas, iya. Cantik, aduh kecantikannya memukau. Iya. Iya. Goyangannya aduhai. Iya.
Hopson, Lah kok Hopson. ngono. Jarine mang cantik, Dik. Rina tanya, Apa, Dik? Apa, Dik? iki dolek-dolekane Mas Tri iki. Ngono iki ta. Jarine penari India, Hema Maline lapo nyambik Gunung Anyar iki ditokno nduk kene. Ya iki sing entek PT ajaren arek iku. Ngono ta, Dik. Jarine Mas Tri mengini. Oh, iki jarine ngene. Oh. Sing penting aja ndelok rupane penarine. Iya. Uloe, Cak. Ulone. Uloe. Bahaya iki. Ayo, Cak, terus. Ayo, terus nih. Ulone iki bahaya, yo adik-adik jangan mendekat ya. Adik-adiknya jangan di situ ya. Ah. Enak, jangan di situ, Nak. Nanti kena racun, hati-hati, hati-hati. Awas, atraksi tarik ular dari negeri Bombay, India, ya. Ular beracun king cobra. Jangan ikut-ikut memegang kalau bukan ahlinya, ya. Sing apik ya nyekel setrum arek iki. Siap. Asik, yuk, goyang aja. Aha, ya. Aha. Awas, Iya. awas. Iya, kita Pak bincang dulu, Pak. Iya, Pak. Berdoa dulu, berdoa dulu. Iya, 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 iya. Jangan ikutan kalau bukan ahlinya. Iya. Pelan-pelan, Iya. pelan-pelan. Awas, awas. Awas. Dase, 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 se. butute. Ah. Pe di tangan mate lho konku. Lo dicapek, lo dikoi. Iku king cobra. Hati-hati. Hati-hati sih. Aduh. King Ojo cobra kesusu. ini. King cobra. Oh, dicocok. Oh, cocok, cocok. Iya. Awas, hati-hati. Iya. Hati-hati. Hati-hati tangannya. Ya Allah, tangannya hati-hati. Tanganmu itu. Hati-hati. Iya. Jo sembrono. King cobra itu. Iya, ayo, ayo. Hati-hati. Iya. Awas lo, hati-hati lo ya. Loh, Ayo. ya dibuka AC. Lo sendiri Iya. hati-hati ya, hati-hati. Jangan ikut-ikutan kalau bukan ahlinya ya. Ini sudah ahlinya ini. Iya. Hati-hati. Dase lho, Dase, dase lho dase. ya. Alah dase se. Ya Allah, dase se. Dase se kok datang butut dicapek untuk apa? Ya Allah. Ya Allah. Iya, Awas, awas, awas. Aduh. Ya kalau aku dase se kalem-kalem ojo bututnya mbok tarik. Wudu sik, wudu sik. Wudu sik, wudu, ya wudu sik. Wudu sik. Benar, Ki. Iya, wudu sik. Awas, awas. Iya. Awas, 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 awas. Hei, awas, awas. Ayo, Iya. awas, Iya. awas, awas. Oh, satu, Iya. bututnya awas. Ayo. Ya, Dase, ya, dase, ya, dase. ya. Awas, Iya. iya. Iya, iya. Iya, jatuh. Loh. Aduh. Aduh. Oh, awas. Oh iya, ularnya dijinakkan. Iya, iya. Aku Awas, ini kecakot. Kecakot, iya. Kecakot, awas, Iya, awas. iya, iya, iya. Awas, Iya. lambung. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Iku ngono dudu tari ular. Bayang mulai. Mulai. Ngisi-ngisi kon. Dikawat, apa kon? Dicek Mas Tri atau lama mrene. Lawang iki dadange Pak Paul gorene. Ya Allah. Ngene kok jare penari ular terkenal iki lho. Lah. Ayo kembali. Kembali. Ngoyenane dibosok kaya apa? Lah wong entong iki gorene. Kaya apa? Ayo kembali. Gare rasa. Tak tampek konku. Dia jaluk tuan rumah lah kok jaluk aku. Ayo. Lah iku, ya Allah, lah iku surine sapa ya gorene kabeh iki. Ojo tason ngono iku. Penari ular.
Son. Arek iki lho melorot iki dimenan dhisik. Gorene le. Tutupe ku gorene nak dikene nak. Lho arek iki wedi gila dalur. Gorene tutupe tak gawe kipasan. Oh, penelitian. Wis enak-enak dadi sapam lho lapo dadi banci barang. Lah iya. Gorene tutupe. Kesuwen. Oh nggih Cak. Ya cepetan nang balik. Iki akeh request. Oke. Langsung disambung jambu alas. Ayo Nduk nyambut gawe nak. Matur suwun abang, terima kasih.